Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni itangazo rya polisi y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko ibinyabiziga biri kwiyongera mu mujyi wa Kigali, ari nako impanuka ziyongera mu mujyi wa Kigali. Polisi y'u Rwanda ivuga yuko ibinyabiziga biri kwiyongera 80% hano mu muhanda, ubwo ibinyabiziga bikoresha bikomoka kuri peteroli, ndavuga mazutu na esase, biri kwiyongera 52%, ubwo ibinyabiziga bikoresha umuriro w'amashanyarazi biri kwiyongera 45%. Bivuze ngo ibinyabiziga bikoresha umuriro w'amashanyarazi biri kwiyongera 100%, kandi banatangaza yuko bino binyabiziga bikoresha umuriro w'amashanyarazi bitangiza ikirere cyangwa bidahumanya ikirere. Bityo rero polisi y'u Rwanda ivuga yuko igiye gutangira gukangurira abanyarwanda kuzajya bitwara neza mu muhanda, ndetse ibwira n'ano makampanyi azana ibinyabiziga bikoresha umuriro w'amashanyarazi ko bazajya babanza bagahugura bano bashoferi kugira ngo babahereze amamodoka, kuko polisi igaragaza yuko umushoferi wahawe imodoka agenda akayigongesha ikiri nshyashya. Bityo rero n'ubuyobozi bwa Sipiro bwatangaje yuko hano mu mujyi wa Kigali bugiye gusohora imodoka za Sipiro, ndavuga KBS zitwara abantu n'ibintu hano mu mujyi wa Kigali. Ese koko bino nibyo? Izi modoka za Sipiro zizaza hano gutwara abantu n'ibintu hano mu mujyi wa Kigali? Ese ritangazo mwaribonye muri benshi rirabacanga? Ese ibinyamakuru byinshi byanditse nkuru kwa zino KBS zizaza mu mujyi wa Kigali biragucanga? Nibyo koko KBS za Sipiro hano mu mujyi wa Kigali zizaza, ariko ntabwo zirasohoka, na nubwo tuza amatariki zizasohokeraho. Izi modoka rero zizaza, niyo mpamvu mu mihanda bagiye bashyiramo bisi only. Nimba mu mihanda usangamo bisi only, umenye ko hari ahantu hakozwe kugira ngo hazajye hacamo bisi. Rero leta y'u Rwanda yacu idutegurira ikintu gishobora kuba cyatworohereza. Izi KBS zizaza kudufasha mu gukora ingendo aho tuva tukagera. Ushaka kugera mu mujyi wa Kigali mu mpande zitandukanye, izi bisi zizajya zikujyana, dore yuko izihari zidahagije, ndetse abaturage barakarama yuko imodoka zitinda muri gare. Bityo rero mpamvu izi bisi zigiye kuza zikaba igisubizo ku banyarwanda. Zajya ziza zihita zigenda, zihita zigenda, ziza zimeze nka gare ya moshi. Gare ya moshi murazizi, nimba mutazizi, mu gihugu cyacu cy'abaturanyi cya Tanzania hariyo gare ya moshi, nutembererayo uzagende uyirebe. Rero hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda urumva yuko rwose guverinoma y'u Rwanda iba iri kudutekerezaho. Izi modoka za KBS ziri mu bwoko bwa Sipiro nizisohoka tuzababwira, ariko ubuyobozi bwa Sipiro butangaza yuko izi KBS zishobora kuzasohoka cyangwa bashobora kuzazisohora, ariko nyuma yuko bazisohora izi KBS zigomba kubanza zigakorerwa isuzuma ryimitswe, kubera ko moto za Sipiro zimaze kugera mu muhanda zandika izina ritari ryiza. Imoto ikoze impanuka ni ya Sipiro, imoto igonze umuntu ni ya Sipiro, imoto irenze umuhanda ni ya Sipiro, imoto ipfuye nabi ni ya Sipiro, imoto ibuze feri ni ya Sipiro, imoto ivuyemo ipine ni ya Sipiro, imoto ivuyemo amareyo ni ya Sipiro, imoto irenze umuhanda ni ya Sipiro. Bivuze ngo rero Sipiro yanditse izina ritari ryiza. Niyo mpamvu rero ubuyobozi bwa Sipiro buvuga yuko izi moto za Sipiro zikomeye cyane, ahubwo ari nziza cyane, ahubwo abashoferi bazitwara nabi. Ndetse ubuyobozi bwa Sipiro buvuga yuko rero izi KBS nizisohoka abashoferi bazazitwara bazabanza bazibahugure, bazibigishe kugira ngo zijye mu muhanda bazizi, kugira ngo zitazajya zikora impanuka bitewe n'abashoferi. Kandi ikindi, izi KBS zaba zirimo abakozi ba Sipiro kugira ngo barebe ukuntu abashoferi bazitwara, nibura bazamarana nabo amezi 2 bari kuzicekinga mu muhanda, bari kugendana n'abazitwara babereka uburyo ki bazitwara, kugira ngo birinde impanuka zikunze kubera mu mihanda. Ubuyobozi bwa Sipiro rero buvuga yuko ibingibi bigiye kuzakorwa ari ukugira ngo abaturage bagereyo amahoro kandi bakore ingendo zitabavunnye kandi nibahendwe. Ubuyobozi bwa Sipiro burongera gushimira abanyarwanda bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda ko bakoze kwitabira ibyo bakora, kugenda kuri moto zabo, ndetse bashimira abanyarwanda muri rusange, kandi n'abandi barabashimira. Murakoze cyane. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimbere bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Impanuka iherutse guhera Bishenyi, Kamonyi Bishenyi, iyi mpanuka yarijije abanyarwanda benshi cyane. Iyi mpanuka yakomerekeyemo 5, handi hakomerekeramo 4, ubwo iyi mpanuka yari mu bwoko bwa Kwasteri yago
yagonze imodoka iri mu bwoko bwa Fuso, imwe irimo ijya mu karere ka Huye, indi irimo izana amakara mu mujyi wa Kigali. Impanuka rero yabaye yarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Iyi mpanuka yabaye ejo ku gicamunsi cy'ejo mu masaha y'ashira saa 10 z'umugoroba, ubwo izi modoka zagonganye agakomerekeramo batatu. Nta muntu wigize upfa kubw'amahirwe, ibinyabiziga nibyo byakomeretse bijya ku ruhande gusa. Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ya Kwasiteri yahise ikomezanya abagenzi, ikibazo bagikemura batyo. Rero nuko byagenze, impanuka y'ejo ntago yigize ikomerekeramo abantu benshi. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka niberwo bwa mbere ugeze ko n'umuyoboro wa Kidasomura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona